Mwakose guhitamo Mia Boss TV. Uyu ni umwanya w'amakuru mu rurimi rw'Ikinyarwanda nk'uko bisanzwe. Nge Derek ni inkuru mugiye kubana mbahaye ikaze. Mu nkuru turababwira ko Minisitiri Ambasaderi Thabit Mohamud Kombo yavuze ko u Rwanda ari umufatanyabikorwa mwiza kuri Tanzania by'umwihariko mu bijyanye n'ubucuruzi. Yashimye ko ruri mu bihugu bike bifite indimi enye zemewe n'amategeko harimo n'Igiswahili. Ati u Rwanda ruri mu bihugu bike bifite indimi enye zemewe mu butegetsi. Twebwe muri Tanzania dufite indimi ebyiri gusa zirimo n'Igiswahili kandi umurinzi wacyo ni Tanzania kimwe n'icyicaro cyacyo. Rero dufite inshingano zo gukora byinshi. Yashimangiye ko mu rwego rwo guteza imbere ururimi rw'Igiswahili mu bishobora kuganirwaho harimo uburyo abarimu bo muri Tanzania bashobora kuza gutanga umusanzu wabo mu kwigisha urwo rurimi mu Rwanda no kohereza ibitabo. Yagaragaje ko kandi abanyatanzania bakomeje gushora imari mu Rwanda mu ngeri zinyuranye zirimo n'urwego rw'ingufu, aho harimo bamwe mu bubatsi ibigega by'ububiko bw'ibikomoka kuri peteroli n'inganda zitandukanye. Yavuze ko hari amasezerano ibihugu byombi bisanzwe bifitanye mu ngeri zinyuranye ziri mu rwego rw'itangazamakuru, ikoranabuhanga na interinete. Hanaganiriwe kandi ku rwego rw'ubukerarugendo ku buryo ibihugu byombi bishobora kuzuzanya mu guteza imbere kubungabunga ibidukikije, guteza imbere urwego rw'ingufu, ubuzima ndetse no guteza imbere ishoramari. Mu yandi makuru katubabwire ku muhanda wa gari ya Moshi wamaze igihe kinuvugwa benshi bibaza aho waheze. Umushinga wo kubaka umuhanda wa gari ya Moshi uhuza Kigali na Dar es Salaam ni umwe mu yakiranywe yombi n'abaturage igihe wavugwaga ndetse n'ubujyanzwe amaso kuko abenshi bawurebera mu ishusho y'igabanyuka ry'ikiguzi cy'ubwikorezi kiri hejuru ku bihugu bidakora ku nyanja mu bigize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba. Ni umuhanda umaze imyaka irenga 20 utegerejwe ugomba guhuza ibihugu biri mu muhora wo hagati muri Afurika y'Iburasirazuba, aho biteganyijwe ko uzanyura ku Rusumo ugere mu mujyi wa Kigali hari Dubai Port muri Kicukiro, ariko hakiyongeraho agace k'ibirometero 18 kazagera ku kibuga cy'indege cya Bugesera. Amasezerano yo kubaka uyu muhanda w'ibirometero 532 yashyizweho umukono ku wa 9 Werurwe 2018. Ku ruhande rwa Tanzania niho ibikorwa byakozwe bigeze ku Rwanda bihagararira ku biganiro. Minisitiri Ambasaderi Thabit Mohamud Kombo yavuze ko mu biganiro byahuje abayobozi b'ibihugu byombi bigamije kurebera hamwe uko umubano uhagaze. Akimara kumvira ikibazo kijyanye n'umuhanda wa gari ya Moshi wahagaze ngo yahise atangira kubikurikirana hafi. Yavuze ko yahamagaye abaminisitiri babiri baganira kuri uwo mushinga ndetse abasaba gukora ibishoboka hagategurwa iteganyabikorwa kandi biri mu bigiye kwitabwaho. Mu kiganiro n'abanyamakuru, Thabit Mohamud Kombo yavuze ko kugira umuhanda wa gari ya Moshi byagira uruhare rukomeye mu guteza imbere ubucuruzi, bityo ko biri mu bikwiye kunozwa. U Rwanda na Tanzania kandi bifatanye mu mushinga w'amashanyarazi bihuriyeho n'u Burundi ku rugomero rwa Rusumo witezweho guteza imbere imibereho myiza y'abaturage. Minisitiri Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yagaragaje ko Tanzania ari ingenzi cyane mu bucuruzi bw'u Rwanda kuko nibura hejuru ya 70% by'ibicuruzwa rutumiza mu mahanga binyuzwa muri Tanzania. Yagaragaje kandi ko iki gihugu kiza ku mwanya wa kabiri rukuramo ibicuruzwa ku kigero cya 15% mu myaka 3 ishize. Kugira umuhanda wa gari ya Moshi uhuza ibihugu byombi byakoroshya urujya n'uruza rw'ibicuruzwa n'abantu mu karere. Ubwo ngubwo abasenga dusengere uyu mushinga natwe tuzibonere gari ya Moshi. Mu makuru avugwa hanze reka tubabwire ko Trump yise umucunguzi mu kibazo cy'u Rwanda na DRC. Byinshi kuri inkuru. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yavuze ko yatagira uruhare mu biganiro bigamije gukemura amakimbirane hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibihugu byombi bitari kubyinjiramo ahubwo ibintu byari kurushaho kuba bibi. Ubwo baganiraga n'itangazamakuru, Perezida Trump yavuze ko yagize uruhare mu guhagarika intambara 6 ku kibazo cy'u Rwanda na DRC. Perezida Trump yavuze ko gukemura ikibazo kiri hagati y'ibihugu byombi byaturutse ahanini ku ruhande rwe cyangwa se ku ruhare rwe. Ati iyo ntinjira mu
bihuza, ntabwo ibihugu byombi byari kwinjira mu biganiro bigamije gushaka amahoro, nta nubwo batekerezaga uburyo bwo kumvikana, byari ibintu bikomeza kubaho kandi nta muntu wari kujya muri ibyo bice kuko yari kwicwa. Uyu muyobozi yakomeje avuga ko kimwe mu byamufashije gukemura ibibazo by'intambara harimo nk'ikijyanye n'uko ibihugu byombi byifuzaga gukorana ubucuruzi na Amerika. Ati bakunda Trump, barifuza gukorana ubucuruzi na Trump, barifuza ko tugura umutungo kamere wabo, barashaka kuduha umutungo kamere wabo. Perezida Trump yavuze ko nyuma yo kumenya iby'iki kibazo yafashe icyemezo cyo guhamagara bagenzi be baganira ku buryo bwo gukemura ibibazo biri hagati y'ibihugu byombi. Ati nari mbazi mu buryo buziguye, ndabahamagara ndababwira nti mureke turangize intambara, nta kintu kindi nshaka, intambara igikomeje. Yaboneyeho kwibutsa ko mu minsi mike iri imbere azahura n'abayobozi b'ibihugu byombi mu ruzinduko bazagirira muri Amerika. Ati none ubu twarangije intambara. Nk'uko mubizi, ba minisitiri b'ububanyi n'amahanga b'u Rwanda na DRC baje hano mu bihe bishize, ndetse na ba perezida b'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bagiye kuza muri Amerika mu bihe biri imbere. Ku 27 Kamena, u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byashyize umukono ku masezerano y'amahoro agamijwe gushakira umuti ikibazo cy'umutekano muke umaze igihe mu burasirazuba bwa DRC. Icyo gihe Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga mu Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yikije ku kibazo cya FDLR mbere yo kuyashyiraho umukono. Iki kibazo kiri mu bigomba kubanza gukemurwa, aho DRC igomba gusenya umutwe w'iterabwoba wa FDLR, u Rwanda rukabona gukuraho ingamba z'ubwirinzi rwashyizeho. Mu masezerano yasinyiwe i Washington, impande zombi zashyigikiye ibiganiro hagati y'ihuriro FC M23 na leta ya DRC bikiri kubera i Doha muri Qatar. Eric Niyonkuru, Mia Boss TV. Nshuti bakunzi ba Mia Boss TV, tugana ku musozo ntago twasoza tutababwiye amakuru avugwa mu myidagaduro. Kaduhere kuri inkuru imaze iminsi bisa nk'ari urujijo mu baturarwanda, by'umwihariko ku bakunzi ba siporo, aho Lorenzo bivuga ko ashobora kuba yarirukanwe kuri RBA biturutse ku makimbirane yagiranye n'uwitwa Rugaju Rigani. Ni igihe RBA yari iri kuzenguruka mu bice bitandukanye by'igihugu muri gahunda yiswe RBA hafi yawe. Bivugwa ko uyu Lorenzo yashyamiranye na Rugaju Rigani, ariko bikavugwa ko Lorenzo ari we wakuruye uko gushyamirana. Amakuru ari hanze avugwa ko Lorenzo ashobora kuba yari yahagaritswe kuri RBA, ariko nk'abanyamakuru tuzakomeza kubacukumbirira tubive muzi n'umuzingo, kuko kugeza ubu nta makuru afatika aramenyekana yuko Lorenzo atagikora kuri RBA. Ubwo ngubwo mukomeze mukurikirane Mia Boss TV, amakuru yizewe niho abarizwa. Ahubwo mu minsi mike tuzabamenyera byinshi kuri iyi nkuru. Tugaruke nanone ku munyarwenya wari umaze igihe adakora witwa Nyagise, uvukana na Nyagiso. Uyu munyarwenya Nyagise akaba yagarutse mu yindi sura, aho ari gukorana na channel yitwa The Focus Media Entertainment, ariko nawe akaba afite channel yitwa Nyagise Official. Ubwo ngubwo abakunzi ba Nyagise comedy, abakunzi by'umwihariko b'urwenya nyarwanda, ubwo mbarangiye umusore kuko ari kubikora neza cyane ko channel yitwa The Focus Media Entertainment niho video ze zibarizwa, ariko nanone akaba afite na channel ye zicaho. Ubwo ngubwo mwaza kunyaruka mukareba umukunzi wanyu cyangwa se umunyarwenya wanyu mwakunze muri comedy nyarwanda Nyagise. Nshuti bakunzi ba Mia Boss TV, amakuru yacu nakagaruka, reka dusubire ku munsi w'ejo. Mugire impagarike n'ubugingo, Nyagasani akomeze abaturindire muri iri joro. Ndabashimiye. Eric Niyonkuru.